Yo, what's up guys, ljudi, dobrodošli u prvu epizodu desktop tutoriala. Evo ovako, tutorial je kako ubaciti mapu u Minecraft. Evo, na primjer, ja sam skinula Sky House i sada kad ste skinuli mapu, dobili ste ovaj folder, evo ovako. I evo, idete na start i ovdje kucate RUN ovdje i samo stisnete OK. I ovdje će vam pisati tačka Minecraft. Evo, meni je to, ne znam koje mjesto, samo malo. Da nađemo, ajde bre. Ok, i samo ovo prebacite u save. I da vidimo da li radi. I idemo ljudi u Minecraft da vidimo da li to sada radi. Samo malo namestim mikrofon. Evo ovako. I ovdje, i samo idete na single player, i samo ovdje skroz dole i evo ga Sky House, da vidimo da li radi. Radi, evo ga Sky House. Evo vidite, ovo je Sky House. Ok, to je to za epizodu. Ako vam se svidio ovaj video, šerujte, lajkujte, subscribeujte, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!